Bay, usa ni pasabot sa amang bay? Bay, ang ipasabot sa amang bay, ang imo kunong asawa, gitariki. Bay, kinsa man nagtariki, bay? Bay, ako sang sinyasan si amang bay, kung kinsay nagtariki sa imong asawa. Bay, unsa man ipasabot sa amang bay? Bay, ang ipasabot sa amang bay, ang nagtariki sa imong asawa, bunguton. Ha? Mao ba, bay? Ha? Bay, kinsay gipasabot sa amang bay? Ako? Aw, kana bay, kay ikaw may iyang gitudlo, ikaw gipasabot ana. Bay, unsa may ibig ipasabot sa amang anak bay? Bay, ay sabay ha. Ako sang sinyasan kung unsay ipasabot sa amang. No. Bay, confirm. Ingon siya, pati di ko nung kakagnaw. Ha? Mawa bay? Bay. Pangutana ko nung amang kung kinsa nagtariki sa kusawa. Bay, ikaw man nagtariki sa kusawa. Ha? Buang man di kang amanga ka? Ha? Buang man di kang amanga ka? No.